Ditlhopho di setse di le gaufi mme makoko a dipolotiki le one a samagane le go ngoka batlhophi. Go le jalo molaetsa wa COPE o utlwagaditswe. Ruta batho ba no bona ha ba tshwanela ba shebe mpa tsa bona. Ba tshwanetse ba shebe ho hlokomela setjhaba sena le ntho tsena tseo di se hlokang. Hobane ha ba hlokomela setjhaba ho sane se tla ba hlokomela ha ba se ba kgathetse. Lekoko le itsisitse bontlhopheng ba lone bao ba supileng fa ba ipaakanyeditse tiro e tlang. We will have to take the city of Tshwane by storm. The city is currently bankrupt. There is no money left. But I can tell you without fear or favor that the issue is not lack of money. The issue that is troubling the city of Tshwane is corruption and rampant corruption. COPE is here to correct all these kind of maladies and will ensure that those that are responsible in taking people's money go to where they belong, and that place is called jail. Tshwane ka fa tlase ga DA morago ga gore e bewe ka fa tlase ga botsamaisi ba nakwana ke puso ya province ya Gauteng. Go le jalo e santse samagane le go lolamisa matlole a yone le thebolelo ya ditiro. Ntlhopheng wa Johannesburg a re toropo ena le batho bao ba nang le bokgoni fela ba diwa ke bobodu. We believe that if we're given the mandate by the citizens of Joburg, we can actually create a vibrant Joburg that works, that has an economy that once again attracts all sorts of entities, local, international, to come and partner with us. It can attract our young people from everywhere to come and provide skills, get jobs. It can once again provide that hope, that dream of coming to Johannesburg and being able to make it in Joburg. When we enter the office, the coalition government and our partners, we will only agree in principle with them on the issue of value-based, on the issues of principles and good governance. Nothing else that and will makes us to work together. COPE jaaka makoko a mangwe e dira ditshepiso fela go bangwe seno ke maano a go ba ngoka. Molemo one motho wa SABC News, Kempton Park.